Ka Bharatiya Janata Party ka badai ka way ne kaseng san parthay be trailang hak sarkar syndrome Meghalaya Democratic Alliance kala Dawa mentaya ke sarkar bakan kemno mardor ye ki Briew ki Donkti Haki kam Khaii be an ye Dewiong Kynthup ye menteri kam boarding ke jela James PK Sangma ki pau kerteng nak ke jingi okem jong ki pulet Assam ya ki nong Khaii be an haki khendiat sngi balaletnyo. La ban kedau hang ne badang shan ki pulet kejela Assam kelayo obat ya arteli gitrok ki Dewiong nakane kejela ki ba Khaii be anyu Dewiong badakane kejingja kelayo ban kem ya sanut ki Briew ki be Donkti nakane kejingyo kem ki pulet Assam ki lalap kejing Donkti jong ki mafia Khaii Dewiong kejela badu kejing keno Donkti jong menteri kam boarding kejela James PK Sangma ubre uhun men jong menteri rangba kejela halor kane ke BJP kala Dawa ke sarkar jela bahkan kem mardor ki Briew ki Donkti Bad Dawaru yo menteri korbari kejela ba lakmen romboy bon pa ekipulet bakin kem mardor bad ban om penri ne lek siliang yo James PK Sangma kalau ongru bakjik persya jong menteri korbari kejela ya kejing toket CBI halor ke jersey bamsap jong ka Garo Hills Autonomous District Council ka penishai babun kidon ketilang haki kambean ha kejela Katkum kejengong Vice President ke BJP Bernard Marak lakeno bakadau ba James PK Sangma ula syaweng no ku menteri korbari kejela dari nomor kejing don keti ki kam Khaii be anyo Dewiong ula ongru bag sarkar kade ban sange no ya kejing terekam kum ka kenhun mafia bad ban syukur ki pat ba tang ban yo nong simet ula ong bag BJP bersikata ke syania ke sarkar be lam dak NPP henrei namar ki kam bamsap ki baja kejela keseng kala syapting mentaban syania ya ke NPP